Predeo Ovčarsko-Kablarske klisure proglašen je predelom izuzetnih prirodnih odlika. I obuhvata područje od Ovče banje do Međuvršja, možda i nešto šire, a o tome razgovaramo sa Goranom Nikolićem, meštaninom i aktivnim planinarom i čovjekom koji poznaje Ovčar banju kao svoj džep, što bi se reklo. Gorane, hvala puno što ste se odazvali pozivu da razgovaramo danas o Ovčar banji. Koje je to područje koje zahvata Ovčarsko-Kablarska klisura? Hvala vama na pozivu, pre svega. Područje koje je pod zaštitom, imamo dva perioda zaštite. Prva zaštita je od 2000. godine na području od 2250 hektara. I to područje se protezalo nekih par stotina metara ispod manastira Vavedenje do pećine Kađenica, ako gledamo uz rečni tok. I prostiralo se uz strane planina, odnosno klisurske strane, do vrhova planina, odnosno do grebena planina, ono što gleda ka samoj reci, odnosno ka samoj zapadnoj Moravi. Pre 2 godine urađena je nova studija zaštite i područje je dobilo nove granice, prošireno je na blizu 5000 hektara. Obuhvaćeni su prostori koji ranije nisu bili, a istraživanja koja su sprovedena u međuvremenu su pokazala da i ti delovi ove teritorije bliske Ovčarsko-Kablarskoj klisuri imaju potencijale, imaju svoje vrednosti, zbog čega je ta zaštita trebala da se proširi pre svega na okolna sela, na delove sela Međuvršje, delove sela Dučalovići, Vrnčani i Rošci i Vidova ka reci Kamenici. Dobro, ono što je specifično za Ovčar banju je jedno od retkih, ja mislim, mesta u Srbiji koje je podeljeno teritorijalno pripada dvema opštinama, da tako kažemo, opštini Lučani i gradu Čačku. Tako je. Čitava teritorija zaštićenog područja je na teritoriji dve opštine, odnosno teritoriji grada Čačka i opštine Lučani. Značajno više pripada teritoriji grada Čačka, čak negde 3/4 je Čačak, a ono što je zanimljivo i što je specifično je samo naselje Ovčar banja, malo naselje koje je u nekom svom, da kažem, najboljem periodu, u nekom procvatu, tamo polovinom 60. godina imalo oko 400 stanovnika, danas nema ni 80, a stari tok Zapadne Morave ga deli na deo koji pripada, desna obala pripada opštini Lučani, a ovaj veći i urbaniji deo pripada gradu Čačku. I da li je ta administrativna podela na dve opštine, dve administracije koje treba da donose ili usaglašavaju odluke vezano za komunalnu infrastrukturu i sve ostalo što se tiče Ovčar banje, recimo konkretno, da li je to najveća otežavajuća okolnost ili su postojali neki drugi okolnosti koje su u proteklom periodu sprečavale bolji, brži razvoj Ovčar banje? Ta okolnost je uvijek služila kao dobar izgovor. Ja sam ovde već decenijama i u nekom periodu sam bio i predsjednik mesne zajednice, čak u 2 mandata, nekih 8 godina za redom, između 2000. i 2008. godine. I tada sam i zbog tog posla bio uključen u puno toga i bavio se tom problematikom i pokušavao da se u Ovčar banji nešto krene sa izgradnjom, sa razvojem, sa unapređenjem. Tada sam stekao utisak da je to samo izgovor. Da je problem, uvek u Čačku vam kažu problem je Lučani, u Lučani vam kažu problem je Čačak. Ne mogu da se dogovore, što i nije tačno, jer nikad nisu ni pokušali da se dogovaraju. Ajde da su seli da se dogovaraju, pa nije imao sastanak, nije imao rezultat. Ali i tada se zakaže novi. Vidimo šta je sporno, pa ajde razgovaramo za mjesec dana, za 6 mjeseci, za godinu dana. Nije bilo takvih razgovora, nije bilo takvih pregovora. A koliko su uopšte meštani Ovčar banje konsultovani bilo kada unazad? Mislim, šta oni misle o tome, šta treba ulagati ili kako razvijati Ovčar banju? Da li ih je ikada pitao? Pa nekad su mesne zajednice imale nešto veći uticaj. Danas je taj uticaj poprilično marginalizovan, posebno ovdje u Ovčar banji. I taj manji broj stanovnika i malo biračko telo također značajno utiče na to kako se donose odluke. Tako da taj glas samih meštana nije bio nešto puno relevantan i nije bio puno od značaja u tome kako se donose odluke, da li će se nešto dogoditi ili neće. Želja svakako građana Ovčar banje je bila da ovo mjesto dobije neke karakteristike turističkog naselja kako treba da bude. Zaista su ogromni potencijali,
termalne vode koja i danas većim dijelom otiče u Zapadnu Moravu. Mislim, sa tog postojećeg bunara koji je 50 litara u sekundi, a sigurno toga ima i više ako bi potražili na još nekim mjestima. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe ovdje u okruženju, mi smo Srpska Sveta Gora. Fenomenalnih terena za sport i rekreaciju, od planina do reke. I sve to nije prepoznato kao potencijal, nije prepoznato kao nešto na čemu treba raditi i što treba opremiti. To nije dovoljno. Da bi ljudi došli, treba da postoji infrastruktura koja će to da isprati. To je ono što je Ovčar Banji nedostajalo uvek, a želje i volje u lokalnim samoupravama i jednoj i drugoj decenijama unazad nije bilo. Kažu da jedno vreme u ranijih godina Srpska pravoslavna crkva bila ta koja je pravila najveći, ne možemo da kažemo problem, ali možda davala najveći otpor nekom masovnijem, kako bih rekao, organizaciji masovnije i posete turističke Banji zbog ovog velikog broja manastira u okruženju koji traže neki svoj mir, ili tako radi. Sad je očigledno taj problem na neki način prevaziđen, pošto vidimo da crkva aktivno učestvuje i uključena je u taj neki, ako se ne varam, neko telo koje odlučuje o daljem razvoju Banje. Manastiri i treba da imaju svoj mir i razvoj turizma na ovom prostoru treba da bude oprezan i opipljiv, da se taj mir ne naruši. Jer jedna od osnovnih vrednosti ovog područja i jeste mir, koji će dodatno biti oplemenjen sada kada bude urađena i ova trasa autoputa od Pakovraća prema Požegi i kad izgubimo ovaj saobraćaj masovni kroz Klisuru, vratit ćemo se nečemu što je Klisura bila do recimo polovine 20. veka sa nekim još jačim utiskom mira. Ja mislim da je to i nešto na čemu treba insistirati i da će mir u decenijama pred nama biti sve potrebniji savremenom čoveku i da će takva mesta koja nude između ostalog mir biti ona koja će biti atraktivna i koja će biti neće moći da bude masovan turizam, ali će biti značajna i donosit će velike prihode jer će to skupo da se plaća. Mi imamo tu specifičnost i to nasleđe nekog mira duhovnog i prirodnog koji ovdje postoji vekovima i koji treba da sačuvamo. Sada je velika opasnost da mi taj mir narušimo i izgubimo. Nadam se da nećemo to u taj problem ući previše duboko, da priroda neće to da ispegla. Kada govorimo o uticaju crkve na razvoj, to možemo govoriti negde od kraja 90-ih i početka 21. veka. Ranije, da se ne lažemo, crkva nije imala taj uticaj. Čak je zemljište bilo do restitucije, sve je pripadalo gradu Čačku ili opštini Lučane. Mali deo je ostao pod upravom manastira. Sada je restitucijom najveći deo zemljišta vraćen, što manastiru Sretenje, desna obala, odnosno Dragačevski deo, leva obala, teritorija ovog gradskog dela Ovčar Banje je najvećim delom vlasništvo manastira Blagoveštenje. Danas manastiri se značajno pitaju i značajno utiču na to kako će se dalje razvijati Ovčar Banja. Ali u nekom periodu od Drugog svjetskog rata do 90. 95. 6. čak 2000. taj uticaj nije bio tako značajan. Dobro, tunel koji je izgrađen pre koliko, 15-20 godina je odvukao prilično saobraćaj tranzitni saobraćaj iz same Ovčar Banje. Da li je to smanjilo broj poseta Banji ili ne? Pa ovako, naselje kako je danas Ovčar Banja, ono je formirano polovinom 20. veka kad je krenula izgradnja hidroelektrane i tada se formira naselje kako danas vidimo. I tih 50. godina uz izgradnju hidroelektrane i formiranje naselja, tu je formirano taj neki urbaniji deo Ovčar Banje kakav je postojao tada i u to vreme novi objekti, nove javne površine, sve to izgledalo vrlo pristojno za 60. i 70. godine. Drugi neki talas uređenja Ovčar Banje i ovog prostora okolo je posle poplave 65. U tom nekom periodu oporavka iza toga, kraj 60. početak 70. Izrađuje se tamo autokamp, pa bazen kod autokampa, oni bungalovi oko autokampa, benzinska pumpa u Ovčar Banji, škola, ubrzo se osposobljava, odnosno otvara pruga normalno koloseka 76. i to je negde tad je stalo sa nekim izgradnjom i nekim radovima u Banji. Prvi sljedeći neki značajan korak jeste izgradnja obilaznice oko Ovčar Banje, taj most i novi tunel koji je izmestio
taj saobraćaj koji je i tada bio veoma gust i veliki broj vozila, tek danas bi bila katastrofa da taj saobraćaj ide kroz Ovčar banju i to je značajno za banju. Problematično je što odlazak puta i stvaranje uslova da banja zaista postane banja bez saobraćaja u tranzitu, bez buke, bez prašine, bez zagađenja, nije pratilo nešto drugo. Izgradnja sadržaja kakve banja treba da ima. I onda smo izgubili onaj promet od tranzita. Ta pumpa, taj restoran sa lepinjama, onaj kiosk gore, naravno, radilo je odlično dok je saobraćaj bio kroz Ovčar banju. 2007. saobraćaj otišao okolo, to se veoma brzo ugasilo. I bez tog prihoda banja jeste ostala, odnosno ljudi koji su u tome radili. Ali s druge strane, kažem, tada su stvoreni uslovi da banja zaista bude banja. Dobilo se na miru, dobilo se na sigurnosti, dobilo se na prostoru koji treba popuniti sadržajima koje turističko središte treba da ima. Dobro, evo i sad... Naš problem je zato što ništa nismo radili, znajući da će put da ode, da će saobraćaj da ode, imali smo vreme da se pripremamo za ono što nam dolazi. Nismo to radili, čak i kad je put otišao, opet nismo radili. U vreme kad sam ja bio predsjednik mesne zajednice, za šta god da se obratite, kažu, pa ne može banja, nema plan regulacije, nema urbanističke planove. Pa hajde da ih pravimo. 8 godina sam bio, molio, 3 godine posle mog mandata je urađen generalni plan regulacije, koji je kasnije pokazao se da ima brojne nedostatke, pa su pre par godina morali da ga menjaju da bi ovo sad što se u banji nešto dešava i radi, da bi mogli da rade. Jer onaj plan koji su tada usvojili i doneli bio je nesprovodiv. Ali isto stajalo je 7-8 godina sa planom koji postoji, a opet se ništa ne radi. Da, pa to možda jeste jedan od najvećih problema, jer evo kad su recimo, da krenemo od tih urbanističkih planova, očigledno niko nije konsultovao meštane, niti mesnu zajednicu, niti neke dobre poznavaoce prilike u Ovčar banji, šta je ovom mestu potrebno, šta nije potrebno i tako dalje. Evo, mislim, sad sedimo, namjerno smo otvorili prozor da bi sedeli pored reke i pokazali koliko je to sve prijatan ambijent u banji, ali taj saobraćaj koji tamo tutnji sa druge strane reke, bez obzira na svo ovo zelenilo između, evo, čuje se i verovatno u ovom programu, znači i dalje veliki broj vozila prolazi i zagađuje i Ovčarsko-Kablarsku klisuru i Ovčar banju. Prilikom donošenja tih dokumenta sprovede se ta sva potrebna procedura. Već znate ono kako ide rani javni uvid, javna rasprava, sve se to sprovede. Sad, objektivno, Ovčar banja malo naselje, radničko naselje, nema tu ni puno kapaciteta, ni ljudskih resursa koji može kvalitetno da utiče na donošenje tog plana. A i one primjedbe koje smo davali su delimično prihvaćene, mada ja to ne razumijem što znači delimično prihvaćeno, ili odbijene. Neko nema sluha. Recimo, ja sam lično imao primjedbu, taj koncept kako su oni zamislili Ovčar banju je da nema nove izgradnje, individualne stambene izgradnje ili stambene izgradnje uopšte, da postojeći stambeni objekti mogu se zadržati u formi stambenih objekata ili se prenameniti u apartmane, odnosno u turističke sadržaje. Ja kažem šta to znači. Mi idemo da banja ostane bez stalnog stanovništva. Kakav je to razvoj, kakav je to koncept. A oni kažu u banji nema mesta za to. Znači, koncept je da u Ovčar banji niko ne živi, da ljudi dolaze da rade i da odlaze. Što po meni je, ja sam to i rekao, pogrešan koncept, jer ljudi koji tu žive i rade, oni to doživljavaju kao svoje i za to se bore do zadnjeg dana. Ako neko dolazi tu samo da radi, to je njemu teret, to je njemu robija, to je nešto na što je on prinuđen da bi egzistirao. I kada dođe prva kriza, svi napuštaju i beže. Ako ljudi tu žive i tu su stalno, oni se za to bore do zadnjeg dana. Međutim, rekli su mi da za to nema mesta i bile su neke moje primjedbe na to koliko će biti zelenih površina u banji. Također je bila priča da će u okviru parkinga biti zelenila. Po meni banje je karakteristično. Ono što sam ja stekao utisak kao, ne znam, neko ko je putovao, obilazio, gledao banje. Banja je nešto što ima lekoviti faktor, to je najčešće voda, nekad je to vazduh i neki veliki park
neke lepe javne površine. To su banje, za mene, to je neki moj doživljaj. I sad u Ovčar banji ostajemo bez nekog većeg parka. Zašto? Ne možemo da nađemo mjesta za to. Dajte. Da. Pa čudno je to. Hoćemo da razvijamo, da uložimo ogroman novac da se neko mjesto razvija, ali ne želimo stanovnike u tom mjestu. Da. Pretpostavljam da ni danas nije ništa bolja situacija. Da se ni danas ni mjesna zajednica, ni ljudi koji ovdje žive previše ne pitaju za planove koji se prave, a sad vidimo da su ti planovi i iznad lokalnih samouprava. Sad više ne odlučuju ni Lučani, ni Čačak, sad odlučuje vlada Srbije. A malte ne, smo došli na taj, da tako kažem, prema onim najavama šta će sve biti građeno u banji. Danas čak i manje, pre svega manje je ljudi, manje bi imao ko da se zainteresuje i to ljudi što je ostalo, već smo stariji, pa i ta neka energija manja nego nekad da se boriš za bilo šta. A onda i iskustvo. Naučio si da kad se za nešto si se borio ili nešto si pokušavao, pa si lupio glavom u zid, pa jednom, dva puta, a i ne moram treći put. Znate. Kad vidite da to nema nekog realnog efekta, ljudi se demorališu i onda puste brod, nek ide, a uz to u Ovčar banji dugo nije ništa rađeno. Dugo se čekalo i došao je trenutak da će ljudi ovdje prihvatiti da se nešto radi, ajde da se radi. Čekamo decenijama, nema pomaka nikakvog i neće ni pitati čak šta, nego hajde, jednom da nešto bude. Dobro, u svakom slučaju šta god da se radi, izgledat će na neki način bit će bolje nego što je postojeće stanje, jer ovo kako jeste stanje je očigledno jako loše. Vratit ću se na ovo što ste rekli da sad o tome više odlučuje Republika. Nije do kraja dobro formulisano. Republika se zainteresovala za ovo područje više od trenutka kada je došao autoput tu na domak nas. I taj trenutak kad se Republika zainteresuje za ovo je trenutak kad ovdje i počinje nešto da se dešava, da nije toga, da je na lokalnim samoupravama, ne bi se dešavalo ništa. Da, to su pravo. A opet Republika donekle nešto diktira, ali opet predlozi se daju, predlozi dolaze iz lokala. Šta će se raditi, kako će se raditi. I jedna slika, ono što ja imam kao utisak je da koliko lokalne samouprave nisu bile zainteresovane imale u nekom skorijem planu da sa banjom bilo šta rade, je to šta se danas u banji radi. Ovo je 3. godina kako se u banji pod nekom, ajde, kažem, pod tim talasom pritiska iz Republike, pod nekom njihovom željom da se ovdje nešto radi. Dobro, evo i da spomenemo šta je urađeno. Rekonstrukcija željezničke stanice, objekat nekadašnje osnovne škole pretvoren u prirodnjački muzej, uređeno javne površine, amfiteatar, sve su to, nije rađeno ništa što je bazično, ništa što je krucijalno. Banja da bi se razvijala ne može ostati na postojećem vodovodu, nema kapacitet. Kroz Banju je prošao rezerv, mi nismo priključeni na rezerv. Banja nema kanalizaciju, izvorište termalne vode je u katastrofalnom stanju. Trebamo ozbiljna sanacija ili potencijalno nova bušotina. Imovinsko-pravni odnosi nisu rešeni ni zbog vodovoda i kanalizacije, niti za neke nove investitore, za, ne znam, stacionar, hotele, bilo šta. Znači, to su one stvari koje bi bile potrebne da se prvo urade, a onda kasnije. Mi smo sad, ovi ljudi bukvalno rade ono što trenutno mogu. I doći ćemo u situaciju da ćemo ove površine koje smo danas lepo sredili i ulickali banju sutra prekopavati zbog vodovoda i kanalizacije. Ali vodovod i kanalizacije se ne rade prvo zato što ovdje nema uslova. Znači, niko nije pripremio projekte za to. Niko nije izvlastio zemljište, trase za to. A to obećanje imamo još od 2012. godine na zboru građana kada je izabrano tada novo rukovodstvo mesne zajednice. Saša je Obradović bio i bio je Milan Bojović i rekli su ove godine radimo projekat vodovoda, već sljedeće godine ulazimo da se radi nova mreža vodovodna i uz to ide i kanalizacija. 2011. ili 2012. Da, a doduše postoji ono opravdanje jer ona investicija pod zemljom, ona se ne vidi. Znači kad dođu neke političke kampanje ili predizborna
predizborna kampanja, onda ono što je pod zemljom to niko ne vidi i onda ne možete da dokažete značaj toga, osim ako neko ne želi stvarno da se udubi u realnu situaciju, a ovdje je situacija, pomenuli smo i onu poplavu koja je bila velika 65. ali smo mi u posljednjih 10 godina imali 2, ako ne i 3 vrlo ozbiljne poplave. 3, eto. Da. Evo, ovaj objekat u kome sedimo je bio poplavljen do krova skoro. Dakle, to je, očigledno je, dakle, da postoje neki prioriteti koji bi trebali da se utvrde za Ovčar banju, šta raditi, već ste neke pomenuli, putna mreža također u to spada. Tako je, putna mreža u to spada i to što ste vi pomenuli, odbrana od velikih voda. Mada banja jeste u problemu, zaista ovdje je jako teško sprovesti odbranu od nekih maksimalnih voda, ali mi imamo po onim zvaničnim podacima Hidrometeorološkog zavoda i merenja na Kratovskoj steni 65. godine 1300, čini mi se 50 metara kubnih je plavilo, značajno. 2014. tako mi se čini da je bilo, 14. plavilo je negdje oko 1000 metara kubnih, 2016. je plavilo jedva 800. Doduše, to nije bila razmjera poplave kao 65. Ali znači da sad mnogo manja voda nas plavi. I da ovaj prostor treba osmisliti kako braniti od toga. Dobro, ali čemu bi služili sad ti neki novi turistički kompleksi, hotelski, već kakvi, ako bi bili izloženi opasnosti poplave? Dakle, mora se najprije regulisati, zaštititi celo područje od poplava, pa onda raditi neke druge... Upravo to. Kažemo, ne radi se na tim bazičnim stvarima, da se zaista pripremi pravo teren za dolazak onih ozbiljnih investitora i da to ima neku perspektivu i neku budućnost. Zaštita od poplave, imovinsko-pravni odnosi, vodovod, kanalizacija, izvorište termalne vode. Ključne stvari za bazu, to je temelj za Ovčar banju. Iz toga nešto može da krene gore. A sve što bi radili bez toga je bez temelja. Srušit će ga vetar. Tako je. Dobro, osim toga, neki drugi infrastrukturni problemi Ovčar banje koji su ovako prioritetni, pretpostavljam da ako pričamo već i o Moravi koja malo niže dole pravi jezero u Međuvršju, dakle i ono je, koliko nam meštani kažu, vrlo ugroženo, zagađeno i gotovo bez ribe. Dešava se značajne promjene. Jezero je prvo zasuto. Govorili smo o 2/3, to se sad približava 3/4 svog kapaciteta, znači mnogo je manji kapacitet jezera, mnogo je manje prostora za ribe, formira se drugačiji ambijent. Ranije smo imali te čkalje i neka mjesta gdje riba mogla se krije, sada bukvalno ti delovi koji su zasuti, obala se odseca i riba je mnogo lakši plen grabljivica, zatim veliki broj kormorana koji su predatori također utiče na brojnost ribe. Te poplave koje su bile i bile su u jako problematičnom periodu, bile su u mjesecima april i maj, periodu mresta, tako da je mrest tih godina propadao. Usto puno matičnih jedinki je, bili su svedoci da se deverika peca u Parmencu, recimo, jednostavno što je jezero, te primjerci se je voda prebacila preko brane. To je opustošilo, značajno oštetilo riblji fond, a da se ne lažemo i kvalitet vode danas veoma problematičan. Industrija ponovo radi, Milan Blagović pre svega, onda u Lučanima ima drugih, onih koji se bave hemijom. Također ima puno malih privatnih firmi. Nekad je bilo čak i lakše napraviti katastar zagađivača. Znalo se, krenete od Užica, ko je na Đetini, krenete od Kosjerića, cementara, Požegi se zna ko ima u Ivanjici tepihara, sve se to lako znalo. Danas male firme koje se bave svim i svačim, koji bukvalno kroz WC šoljova može pustiti sve i svašta. A kvalitet vode, nažalost, ne prati se tako dobro, niti se prekršitelji sankcionišu. Smo imali slučaj pre par godina kada su radnici u Maksimi prosuli neki pigment za bojanje, prali ga crevom i to sve završilo u Bjelici, pa onda ofarbalo Moravu u crveno. Predsjednik opštine Lučani kaže da to nije štetno i da nije nikakav problem. Da, što je Morava crvena, to nije nikakav problem. Tako da, to je čak dobro.
Pa hajde da je farbamo svaki dan u neku drugu boju, da imamo dugine boje po ovoj. Biće zanimljivije, atraktivnije. Možda bude to i deo turističke ponude. Tako je. Dobro, evo, bila je prilika da, nažalost, u vrlo popularnom nekadašnjem restoranu u Ovčar Banji vodimo ovaj razgovor koji je danas zatvoren. Otvorili su da bi mi obavili ovaj razgovor i ovo snimanje. Imali nade da će u dogledno vreme ponovo se vratiti turisti u Ovčar Banju? Pa dešava se nešto veoma čudno. Ovčar Banja je i sada, posebno vikendima, vrlo posećena. Znači, sunce je ovdje ključni faktor. Turistički mamac, pored svega ovog što smo rekli da imamo, sunce je prvi mamac. Ako je sunčan dan, Ovčar Banja će biti krcata, ako krene kiša, srećemo par... Dobro, što bi se reklo, ono što ljudska ruka ne može da dohvati i na to da utiče. Tako je. I mi zaista vikendima imamo veliku posjetu u Banji. Taj broj ljudi je veći nego što je bio recimo pre 10 godina. Sigurno. Ali imamo zanimljivu pojavu da ugostiteljski objekti lošije rade i da manje rade. Pre 10 godina radio je ovaj objekat, radio je objekat iznad gore, planinarski dom Železničar, radio je objekat pored pumpe Blef, pa onaj restoran gdje su nekad bile lepinje pored i dole wellness centar. Danas radi samo wellness centar. I danas zaista Banji nedostaje taj deo ugostiteljske ponude. Vikendima kad ovdje ima puno ljudi, jako dugo se čeka na kafu, a da ne kažem da je tek problem i ručak. Ako nemate 3 sata vremena slobodnog, ne pokušavajte da naručite hranu. Tako da taj deo fali i to je meni negde i čudno i nije mi jasno zašto tako, šta se tu dešava. Možda imamo manje radne snage, možda sad radna snaga zahtevnija pa traži, ne znam, bolje plate, što je realno, jel? Ne treba niko na uštrb nečijeg grada da neko drugi razvija. Ali nešto se čudno dešava. Kažem da sada evidentno po meni koji sam tu već decenijama i mislim da mogu realno da procenim da sada vikendima imamo više ljudi nego što smo imali pre 10 godina, a da manje objekata radi i da ljudi imaju zaista problem da ovdje tokom vikenda dobiju posluženje. Da. Zašto je tako? I Banji taj segment fali. Ovdje to nedostaje. Naravno, nedostaje ozbiljan hotel, o tome pričamo. Nedostaje ozbiljan objekat za pružanje zdravstvene zaštite. Evo, na sreću, sad se pojavio tu privatna ordinacija doktora Aleksića, pa pokrivamo do nekada. To je mali kapacitet za onog što bi Banja trebalo da bude. Ovo staro banjsko kupatilo, em je vreme pregazilo onaka kako jeste, nije više uslovno i nije više konkurentno, ali i ne radi, već 4-5 godina. Dobro, problem je sa kvalitetom vode i tako dalje. Pa dobro, ako mogu da zaključim sad i da izvučem neki zaključak iz ovog našeg razgovora, dakle, Ovčar Banja i cela klisura Ovčarsko-Kablarska imaju ogromne potencijale po mnogim osnovama i sad je samo pitanje da li planeri, urbanisti, investitori i svi ostali imaju osjećaj da to ili znanja dovoljno da to sve prepoznaju i da sa malo iskustvenih podataka koje dobiju od meštana mogu da naprave neke planove šta ovdje zaista treba uraditi. I evo, potencijali su tu, sad samo je prilika da to neko osmisli. Pa, ja mislim, planeri i stručnjaci su ljudi koji čekaju zadatak i oni će ga uraditi kvalitetno kad ga dobiju. Ovdje je uvijek stvar političke volje da se nešto radi. Znači, kad se donese odluka da se to radi, da se tu investira, da se pripremaju planovi, da bi se išlo dalje, pa da to ide. Planer čeka. Da li će dobiti da radi generalni plan detaljne regulacije Čačak centar ili park ili Ovčar Banja. Možda je čak i njemu izazov da radi Ovčar Banju. Možda bi on voleo da radi to, da ne radi ono što je šema gradska. Ovo mu je izazov, ali treba čeka zadatak. Dobro, eto, dok čekamo tu političku volju, dođite u Ovčar Banju i da svakako ne bi se izgubilo ni 2-3 sata, a kamoli ako ceo dan neko provede u Ovčar Banji, to je vrlo prijatan boravak i ima se još uvijek šta vidjeti i posjetiti i u ovoj banji ovako kako jeste. Vreme u banji nikako nije izgubljeno i Banja je i sada daje mogućnost za
puno toga i za ljude različitih i sklonosti, afiniteta i različitih sposobnosti. Možete lagano šetati ovdje do restorana Dom i centra opštine Banje, malo više napora do Nikolja ili Blagoveštenja, opet malo više do Ilinja ili do Uspenja. Oni koji imaju mnogo više mogućnosti snage otići će na neku planinu, proći pored još nekog manastira, vidjeti neki lep vidikovac prirodni, vidjeti neke zanimljive biljke, neke zanimljive drveće, neke lepe šumske ambijente, slušati ptice, uživati. Ko ume da uživa, opština Banja je idealno mesto. Idealno mesto. Da. Kome nije potrebna buka i nisu potrebni objekti koji ne dolazi da bi bio pre svega viđen, da ga neko vidi. Ko želi da dođe tu zbog sebe, zbog svog nekog mira i svog doživljaja, opština Banja je idealno mesto. Hvala puno na ovom razgovoru. Evo, poštovani gledalci, naš sagovornik bio je Goran Nikolić, meštanin, planinar i nekadašnji aktivista i da mnogo toga što ga vezuje za opštinu Banju, ali pre svega ga vezuje to što tu živi.